lho. Keras. Nek jeneng wong lanang karo wong lanang kuwi iki ora pantes. Pantes iki lanang karo wedok. Ayo. Langsung. Diculke sik muni. Culke muni. Pak De Saliman. Cebi. Pak De. Cebi dicolke. Rada pandita. Purboyo. Oh ha ho ho oh ha ha. He yo yo oh wa oh yo yo ya. Wong bagus tapi laku godho ati rinten siang dalu Yo yo. ninggal katresnan. Nah. Hari ini ninggal katresnan, Mas. Nggih, langsung Mas Yamto. Ojo mandek bablas. Spesial buat Pak D. Anto. Pak D Manto. Pak D Manto. Pak D Manto. Nyawer lho, nyawer lho. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu
Oke. Terpikir spesial Kak Dekuat.
sambel kemangi karo melati rino. Aja ngetikani nek ngene-ngene. Ruwet. Yo Ijak Kosmaniro sama Larasati. Purboyo. Keluarga Pak Supri sini. Ada yang nyanyi enggak? Oh ini biduannya. Halo. Yo. Nah ini. Halo. Oh, apa najane? Kesalahan dan dosaku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Oh ya. Jangan ku berikan jaran goyang. Sayang janganlah kau waton serem. Hubungan kita semula adem, tapi ternyata kejut bagaikan asem. Semar mesem. Juru
Apa ini jadinya lagunya? Nemu. Nemu. Oke. Yo nemu Mas Anta, oke. Kamu bisa enggak? Kamu kena jujur. Tanggung jawabnya Bos Igun. Nemu kowe pas ati ambiar-ambiare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tekanmu dadi tombo ngobati ati sing lara muga ikhlas nopo tekan besok nanti paling ngerti marang kahanane ati aku mbok semangati ngusap iloku sing brebes ini
Igun. Bos Ik. Apa ini jadinya lagunya? Nemu. Nemu. Oke. Yo nemu Mas Anta, oke. Kamu bisa enggak? Kamu kena jujur. Tanggung jawabnya Bos Igun. Nemu kowe pas ati ambiar-ambiare, pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane, tekanmu dadi tombo ngobati ati sing lara, muga ikhlas nopo tekan besok nanti. Paling ngerti marang kahanane ati,
kasih tadi masih apa ya? Bos Igun. Bos Ik. Yo. Akhir. Tuh, Mbak Niken Mbak. balik yang pakai baju Sini dong. biru telur bebek. Hah? Nah, deketin. Jangan sampai lolos, sampai dapat. Lagi ambil dompet. Emang mau ngapain? Oh. Jadi aku diusir ke sana. Om, aku diusir, Om. Nah, Aku diusir. jangan pergi. Di situ dulu sampai dapat. Apa? Ayolah, ayam meren. Nggak sawan Om mesake. Opo ora eman duwite gawe tuku banyu setan. Opo ora mikir yen mendem. Mbak sini joget lagi. Ikut rusak pikiran.
ngerti cara aja ditinggal kapripaden ketimuran Oke keri ini zaman kaya sing eling eling bab opo iku budaya pancene bener Purbaya Serapoto yuk tangan di atas semuanya ayo keluarga Pak Sapri Kenapa nggak ditarik? Boten ditarik. Oh nanti dulu. Belum panas. mas ojo diberoi beroi ojo diloyoi boyoi boyoi ku jaloni esumi tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapripaden ketimuran oke keri ing zaman mbok yo sing eling Dik eling bab opo iku budaya pancene bener andamu ayo ayo hey 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 yang hey punya hey hey kok dhewe Habis sih Pak beroi beroi boyoi boyoi tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapripaden ketimuran mbok yo sing eleng Dek iku budaya Satu lagi bonus buat ibunya. Ayo. Hey, ya, ya. Boyoi boyoi tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapripaden ketimuran mbok yo sing eling Dek budaya Mbak Susanti sami-sami ini dulu ya bener kereta malam Ki dulu piye to? ayo Mimi Jan kopi dangdut kereta malam Yuk. luar bodas. kereta jurusan Senen Jogja hadir ayo keretanya laku sini inilah kereta kita duh 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 Ini kereta apa teletabi? iki masinis Pernah sekali awas aku Masa truk nyawer. jangan kaget ada dari kereta lewat Jakarta ke Surabaya Keretanya lewat. Nenek di Kantar, sana Mo. mengendarai kereta api. Jeki-jeki, jeki-jeki, Buat selamat kereta berangkat ayo Pak
kabeh semuanya bisa. Ju, hatiku gembira. Cuki caki ju. Ayo semua ibu-ibu kepanitiaan maju. Cuki caki ju. Ayo Kani ikut berdiri. Hatiku gembira. Asik, asik, asik. Yo, kebetulan malam itu cuaca nggak boleh gitu tahu, terang bulan kuman nggak boleh gitu. Kiri kanan, hai indahnya pemandangan. Sayang tak lama kan tuku datang. Hingga tertidur nyenyak sekali. Wahai ketika aku terbangun, rupanya ini tumor ya. Sudah pagi hingga tiada aku sadari aku telah tiba di Surabaya. Juki jaki ju, kereta berangkat. Juki jaki ju, hatiku gembira. Juki jaki ju, kereta berangkat. Juki jaki ju, hatiku gembira. Asik, asik, asik. Keluarga besar Mbak, Pak siapa Pak? Kebetulan keluarga besar Pak Sapri, kiri kanan. Hai indahnya pemandangan, ku melihat kiri kanan. Hai indahnya pemandangan. Sayang tak lama kan tunggu datang. Hingga tertidur nyenyak sekali. Wahai ketika aku terbangun, rupanya hari aneh mojok ya. Ku sudah pagi hingga tiada aku sadari aku telah tiba di Surabaya. Cuki caki ju, kereta berangkat. Cuki caki ju, hatiku gembira. Cuki caki ju, kereta berangkat. Cuki caki ju, hatiku gembira. Habis itu keluarga besar Pak Sapri bergoyang. Asik, asik, asik. Wajah selamat. Ayo Mas, kebetulan
Oke. Segitu doang nih. Pak Haji selamat. Pak Haji selamat. Mangga Febri. Bu Haji mana? Tadi joget Oh. mau. Tong isi-isi. Sumangga Febri. Mapai jalan setapak. Ngaju juga hiji lembur. Tak terasa capek. Sebab ayah hujan angin dordar gelang daya keniuhan senajan awalan Bu Haji. cuci sepeduli anjay teuing Febri nu penting mah asal lebih ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas kembang nu jadi impian sugan teh moal gagal kembang geus aya nu boga balik teh asa horeang lempang ge asa ngalayang bocah salah dianggana teu dipikir ditadina lamun bakal ngeri hate horeang teu sedih teuing pikiran pipanyakitan pikiran pipanyakitan Purboyo seepkeun aa Febri aduh Febri mapai jalan satapak ngejujuk ka hiji lembur teu kerasa capena sabab aya nu diteang hujan angin berdar gelap kaya pisan keniuhan senajan orang cucut teu peduli anjeun teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu
Sana turu. Yo Mas Arya. Semuanya ke sini. Mbak Sulis rombongannya ke sini lagi boleh. Pak Sri. Keluarga besar Mas Sapri boleh. Mbak Susati. Pak Parno. Mas Andre. Wanci burit surya rekam. Yo 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 yo. Oh ya. Mas Arya. Kilaban pating goleban sisi basi. Mas Diman. Jayanti. Eta mangsa sarep tarik datang. Oh ya oh 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 ya. Ini Arya ini. Ini Mas Arya. Kepeting siri. Oh udah nyiapin. Sisi basi. Jayanti. Jayanti. Hai terjanji basi. Nyawer pisang juga nggak Yo apa-apa. oh 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 ya. Mas Eko. Rasa cinta Jayanti. Bukan lakon Oh ya. Rasa dede Arya Selasa. Ayo Mas Andri jogetan sini. Mas Ari. Bingung toh? Ayo sok dia ngibing bareng-bareng yang berboyo. Dicabut Arya. Oh oh oh. Wanci burit surya rekam. Oh oh oh. Ah oh oh. Oh ya. Hey hey hey. Kilaban pating koleban sisi basi Jayanti. Mas Arya.
tahu kebahagiaan Mas Satya? MC-nya lip sync, males aku. MC-nya lip sync. Ake pacoba Nadyan donya ora bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapundhut bringkang kuwasa tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara buat ati kawula anggon kula laput tresno dapat gendang saking joko tak lewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji yuk bareng-bareng bersama campur sari Purboyo Iki lho, sing asli iki. Oi, yo. ayo dulur-dulur yuk Kembarane setrum. oke setrum Ayo Trum, ajak. Kaya kembaran. si loro telu yo Mas mustikane ati donga kusiji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon kula laput tresno bakal Inilah kembar siam kita. Setrum sama Jimat sesak buset bedek sesak buset yo 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 sesak 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 Aduh. di loro
Sebanwon. Kamu boleh bu lagunya apa boleh? Punya lagu apa lagi?